Tala Fou malo le ngā lue se mei lau whaafonga I tala me Ausetalia a radio Samoa. E lua sutasi te 5 miliona se vai ngā tupe wa fola atu e Ausetalia mo le tūlanga o lo tūla e mai Gaza, ma wa fola sia le so soania o yele minista o le vai whafo le tunu I se sa e tūtonu I le vai asenei. Whaeloa e Penny Wong o lo yele papolenga o Ausetalia le tūlanga mawhatia o tangata o lo yei Gaza, le whai mai wasidia ma le lua spul whaafe wa mariliu. O se vaenga o lea fōa I anga I sa o I ofisa Fisoswani po aid agencies o lo ngā rue wha o atu Fisoswani I tangata o lo manaumia. Sa no wang tālusia I mawhai le community wha wa malo o na tutu ma ngā rue whatasi I se awala tonu ma le while mu mō tangata uma o lo o au fia le nei mata upu. E se ria miliona ave ta avalo le anga wa ai ave sea pe ta pe ese mai o lato leisene le demerit point tasi de so I lalo le fuafuanga fō o le whaatuma wina I lea o le mama po o le leo leisene o ave ta avale ia maa mai ale piriota ai titi mai pe sulua masina e le ise sala o na ave ese leo le demerit point tasi mai le leisene. O se tasi le nei o fuafuanga sa fola le premier wa iei nei malana whainga malo I le teimi o whainga palota e tolu tau sanga sa masani o na whaatalele ave ta avale ave ese demerit point mai lona leisene peita ai o le whainga lea ua whaititia mai eile teimi e whaatali ai mai manatu le premier o le auna I ai fōi ma le ave ta avale ia ave ma le saunga le mū le ta avale. Ua mōlia nei leo se tamaitite na o se furu whātau sanga I lona una ia I le sami o se tamama tua sa whangota I se nofuanga I Victoria ma ia tu waile video o ana ngā yoinga na whaia I lunga o le social media. O le aso sa na tupu ai le whaalamlawe lea whai mai na wala o nei leo I Schnapper Point Drive I Mornington po le afo le se furu tasi o no li pote se tamama tua ua pa uanga I le sami. Na whesoso ani iai na isi ali isi sa latalatane ina ua vai le whaingatau na a au o le tamama tua. Wa maua le leila leo le li fia maria le su whātau sanga mo lia e tūla I le whaamsinongo tamaiti se aso I le whaamautu ina mai. A le whaamtalanga leo wasi I tia leo whai o tu ai ngā winga whaapea I Tala Fou e sori le tūla whono ai fia e tapu e video ma tuu I lunga o le social media. O le sota sauninga o le tamatai Ausetalia o Melissa Hoskins lena mariu I le sotolu se furu o te sema tau sanga taruai ina wala vele ta avale sa ave lona toolua I whafuane lava o le lato whale I Adelaide. O Melissa sa ave ma seampini le rarangi le tupao ta maitai I le tu ngā wila na pine aura I le Olimpeka. Lona toolua wa moria le whaalavelave le nei a o Perth le tau inai Melissa tolu sururua tau sanga o se tamaitai ta le nia Tala Fou ma o lo o whaawau nei su e suenga I le nei whaalavelave. Ma le tala muli o lo iei vaenga o Ausetalia o lo whea ngai ma winga lo wao le tau I lea so, mai mā tele lava fo ina whaalele leile tau mo le tele o vaenga o lea tunu. Watu ina maise la pata inga mai le ofisa o le vaa ai tau, ia mata I tū lava lo longa oso whaafuasei, flash flooding, ai maise I le tu I sauteo New South Wales, ma le tu I mātu I sasae o Victoria. O Storms wa fautuaina mo le tu I sasae o Ausetalia, a o timunga wa fautuaina mo Sydney, o Brisbane, o Canberra, o Melbourne, Hobart, whaapena fo I ma le whaaitu o Darwin. Ua lapta ia mai le vaa ai tau ia sila tatoa, ma whaia fo I fuafuanga e fuanga I le tau, ai maise I la tau e whemalanga I awala umi po o ala tetele, e anga ia I stete. Ua tālusanga ina fo I le vaa ai tau, ai maise fo I leo, le mamalo le atunu ia whaipea masiaki le talo le tau, ia ma fesuisuia inga ua iei nei, a ua le asalava se vai aso, ia ma fesuia inga tūlanga ese o winga lo wao le tau. Tala ia le radio Samoa mo le nei aso, soifua.